Juri 1 8,2, Juri 2 8,2, Juri 3 8,6, Juri 4 8,4, Juri 5 8,4, Juri 6 8,4, Juri 7 8,4.
7,4, juri 2, 7,2, juri 3, 7,4, juri 4, 7,0, juri 5, 7,0, juri 6, 7,2, juri 7, 7,4. Dengan total nilai 21,8. Juri 1, 6,6, juri 2, 7,6, juri 3, 7,4, juri 4, 7,6, juri 5, 7,2, juri 6, 8,0, juri 7, 7,2. Dengan total nilai 22,2. Pertandingan ini dimenangkan oleh Unggul Merah KKI Raksa di Bintaro dengan nilai 22,2. Dengan demikian hasil kata Syahrini Putri juara 1 Unggul Merah dari